I pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako da izbrišete neki klip koji vam je nepotreban, koji vam zauzima mnogo prostora na YouTube-u, a i može se doći do neke pogrešne situacije. I sada vi uđete ovdje, gledaj kasnije. I uđete ovdje gdje piše vaše ime. I sada će vam se to pojaviti vaši video snimci. I sad dođete ovdje, menadžer video snimaka. I sačekamo malo. Sačekate malo dok vam otvori, vama će to brzo očitati pošto vi nemate Bandicam tu. I sada ljudi, sada će vam se pojaviti svi klipovi. Evo, ja nemam do sad ni jedan klip. I vi, ako vam nešto poboljšanje u YouTube-u, ovdje će vam pisati izbriši. To izbrišite ljudi i nećete imati puno odlagovanja, neće vam zauzeti prostoriju i neće imati nekih problema, ništa na YouTube-u. I to je to ljudi što se tiče ovog tutoriala. Mislim da sam vam pomogao. Vidimo se u sljedećem klipu. Bye!